2021 11-may Taciklerдің Хурасы жүгі менен Кыргыздын өкмөттөрү мынтип мамлекеттеги адамдар сопровождение кылып алып өткөрүп бермекчи. Алып келатат ноокаттан бери кептир азыр. Номери жок, Scania жүгү менен запчасть деп ататтар. Азыр мына шопурлар тосуп турат бу жерде. Assalamu alaykum, samala qavmi. Mana kontrabanda Bishkekdan keldi ekan, 3 ta fura Tajikniki. Kelingizlar, qaytaga qarabangizlar. Mana qarangizlar, biznikilar g'iychiy bo'ladat. Kelingizlar. Kelingizlar, va yel ko'pchilik bo'lsin deb otat. Bak zarat normalde tarafı. Tacikistan. Вообще uyatdi. 11 may saat 6:30 Batken. Tart mana. Vadetiliğe ait başlıkta bu Kırgızistan'da bez nomur jurotda konkurat qiladi. Gрамотный tartlar mı? Ne bratan çok. Ne надо? Mana Tajik nomer mana. Hazır nomerden bez nomer alıp ketayotgan жерден Batken şahrında jigitler qamab to'xtatdi. Hazır nomer. Noqatdan chechdinglarmi nomerni? Noqatdan chiqib chechdinglarmi? Gaylar o'z сопровождение etib keldi. Tojikistonga qayerdan kirasiz dedinglar sizlar? Kızılbel'den Kırgızistan'dan deyip. Kim? Bayağı çok şey. Bilmiyorum devletler yüzler gerçekten 11 gün mü 13 gün yattım. Maaşımda. Qayerda jattınız? Ha? Qayerda jattınız? Başta jattım. Nokatga o'g'irlab ketgandan qo'lga tushibdi. Qizilbeldan kirgizamiz dedi ular Tojikistonga. Tojikistonga Qizilbeldan kirgizamiz dedi. Yani şuradan ishlaymiz da endi 2-3 yil bo'ldi. Bilmasak bunaqa bo'lsa kim bilir. Qizilbeldan kirgizamiz.